Da li ste znali da je horoskop u stvari jeres po našem verovanju i da horoskop ne služi ni za onu stvar? Također u ovom videu ćete saznati odakle potiče, šta je i sad ćemo sve da objasnimo. Posle ovog videa verovatno sve žene ovog sveta bit će moji neprijatelji i spreman sam za to u komentarima. Navalite! Dakle, šta su znakovi zodijaka i horoskop? Zodijak je krug od 12 znakova koji predstavljaju prividni put sunca po nebu tokom godine. Podeljen je na 12 jednakih delova po 30 stepeni. Ti znakovi su ovan, bik, blizanac, rak, lav, devica, vaga, škorpija, strelac, jarac, vodolija, ribe. Pre nego što nastavimo, bitno je da se napomene da zodijak nije astronomija, već astrologija. Zasniva se na simbolici, ne na fizičkom uticaju zvezda. A horoskop je tumačenje položaja sunca, meseca i planeta u trenutku rođenja. Pokušaj da se iz toga izvede karakter, sudbina ili tog života. Reč horoskop dolazi iz grčkog hora, što znači čas, i skopein, što znači posmatrati, ili ti ga bukvalni prevod posmatranje časa rođenja. Odakle to potiče? Pa istorijski koreni astrologija potiče iz Mesopotamije, Vavilona, oko 2000 godina pre nove ere. Za stare narode nebo je bilo božanska poruka, kretanje zvezda, volja bogova. Ali bitno je napomenuti, astrologija je bila protonauka, nastala pre moderne naučne metode. I kako se sve to povezuje ovako sa našim životom, ali objektivno naučno gledano. Planete nemaju dokaziv psihološki ili sudbinski uticaj. Gravitacija Marsa na bebu manja je od gravitacije lekara u sali. Naučna istraživanja nisu potvrdila horoskop i astrologija nije nauka. Zašto ljudi veruju u horoskop? Pa potreba za smislom, potreba za kontrolom, potreba za pripadanjem, potreba za objašnjenjem patnje, kultura, tradicija i zabava. Za mnoge ljude horoskop je igra, ali postaje problem kad vidiš da ljudi zbog horoskopa nemaju slobodnu volju i odgovornost. Na primjer, šta hrišćanstvo kaže? Hrišćanstvo kaže da je čovjek stvoren slobodan, sudbina nije zapisana u zvezdama. Bog je ličan, ne kosmički mehanizam. U Bibliji piše: ne učite se putu neznabožaca i ne plašite se znakova nebeskih. To piše u Jeremiji 10.2. Ali da li je horoskop satanizam? Pa ne u klasičnom smislu. Satanizam podrazumeva svesno obožavanje satane ili pobunu protiv Boga. Zato horoskop nije satanizam. Ali da li je jeres iz ugla pravoslavne teologije? Da, astrologija se smatra duhovnom zabludom, odnosno prelest. Zašto? Jer zamenjuje Boga zvezdama, jer umanjuje slobodnu volju, jer pripisuje sudbinu stvorenom, a ne stvoritelju. Tako da, zaključak ovog videa je: horoskop govori takav si jer si rođen tada, a hrišćanstvo kaže takav postaješ zbog izbora koje praviš. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video, ostavite like, komentar, subscribe. Komentar sa najviše lajkova bit će pozdravljen u videu. Poenta videa naravno nije bila da bilo koga uvredim, već da vam skrenem pažnju na štetne stvari onoga što nam se uvuklo u svakodnevnicu. Tako da to je to, vidimo se, čao!